Yamo akwa Badom TV Badwam dwumade eso ye de nyame asese nenso wama de perfect fa kyen na otwemu nyina wahwe nso a ye ho amasam dwumade de ya hyase wonwum tuomu de toso abiom ye kase no doso ne etodwa mu bi ya wo beti eni ye bekọ kwadwo adekrom chip compound wo mo sre mpanifo mu a wo mo enema ye de ebo apomuden eho no won sentiment kan bi ye de sansam ni chemu ebebrom Yabako na yakohwe tachiman eye Bono East mantam no ahinkro ene wonmo anya eye court ewo hono a high court no so yapa ho to masansam no ne nsem bi na no pay mede so mo sa Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTube a wo search Adom TV tube yo ho mede de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni chiremu ankasa etie nananom ni adehye wo kwadwa de krom ewasunafo north mansimu ewa hafomantem ediawo efise wormo chip compound ba kopa wo mo wo no enihwe sanieme wo mo ye de hwe apomuden no wo mo ni bi won sraban ene wona wonsem obi ese wo mra emebo wo accommodation emanu te kura na de ma wo ni bo akope ena nya accommodation ada yi ni de mu nya tete afa BBC just all the motor na kofa home washroom so anyhow so bi ba na the toilet dey na kura dey say obenya baby a obekọ toilet has facility baby adu na he has a expanding he said I say upgrading I have say ko pema grave ekọ kasape ko am nyina bitrefu forest na anobanyina ahanko na yes chip compound bi wo to bia problem efa na pomden ho hanoba yansa aban besi baby aji awo ma hom zentimi ngoje awo midwife dem said the ekoso wa hanu momode no mesi baby apemfo ebewu yankọ Bono East mantam ne mu ya wa hinkro eye tachiman na ne ya meka se wanso mfaso wonya o mantam no ayete ye foforo mu ne se wonya high court a wode behwe sa tentene ne ebeye adwuma. On assumption of office as the Chief Justice of the Republic, Her Ladyship the Chief Justice pledged to work tirelessly with all relevant stakeholders in making access to justice less expensive. Thus, following the foundations laid by her predecessors, Her Ladyship is poised in seeing to the completion and operationalization of court facilities across the country. Municipal Chief Executive Awo Empatimo Benjamin Yajakon enso editu dwa se court eyade ebeboa amantentene ehonsema konenim. The edifice we see here today is more than just a physical structure. It is a beacon of light in the darkness times and a symbol of hope for those wrongly accused. It is here that the weak and vulnerable will find solace, the oppressed will find their voices, and the marginalized will find justice. It has not been built to try and prosecute. Sika ni asam basic school ewonzma East Mensino emu atoye mantemu na naniema edimu ma school gina na naso won won ne bi se nkonwa school adan no an niema bibre wo ho a etosini wo munti wafa Adom TV so edito mpanifo anim wona wo bi ani aban se wo mra emeboa wo so na enu enti eya inso na eta esoso ha se enti se omotimi beboa yan ye ni beje pa teachers fa omochire enkura na de no omusa enkura no so do na edoso yes na ban say obepe teachers bi e de abeka omu a omu ha se no sebeye na wo hawo adusuafo hia ewo sukuu ne mu no obetimi ateso ama wo munti enzema estimation assembly akotwa nhoma mu a wo kwa kosi dankora ensie sukuu dan ama adusuafo wo hwekwan se osome 90 no betimi awie sukuu dan yi na menu ya yerho pa se school dan ya mofra eko school primary what different na de bia obepon school ade be chena one awa isisi ha doso na no onye dan papa oye net dan wa chechi ansunsunto ansunto ko empa oye won mofra npa intimi ba school intimi suche me ma meka to na mafiku de omboa na yenku ho regional minister
na yɛhwɛ so betuma aboa ma yɛnya school dan bi ɛwɔ ha ampa yɛtu anamon akɔɔyɛ na rena mr so etie na asopam de meka sɛ wɔaboa ama yɛnya 6 classroom block office ka ho so room ka ho na staff Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no na yento so yeguso ye wo schools no emu ensem na Roman Catholic and Presbyterian Basic School ye no watchra and Sunyani West mensinu mu nso wo mo ewo haw pa ewo wo school no emu nti won mo ekire se edan ne tebia no enye na kwofo wuramu tutu mura ne fingu ho ti we de wo sre aban won ewo bie emra hom emeboa sa school yi mienu Science school no kuro no mfimfini nti ha aye kwan obi atimi wura school no brebia opɛ ba le kyerɛ ɛkɔso ne saa ne ma na yade a ɛmoa adusua nti a major challenge pa obi a ɔhwɛ m bia bɛsɛ so betima yɛ Adom a na ɔba kyerɛ ha ɔmmoa yɛ na yɛntimi nto wall ɛmfa school no science school no yɛ mmɔ ho ban nti obi atimi wura ha ɛyɛ nea ɔpɛ binim timi de ma ɛtoto basabasa obi kura timi eba bigya ne nanu aba beto agu school ma obi wura kura timi gya no school ma kwan fa so a emwa ye disua no se o kira de na cars etwam moto etwam enwan ewurawura ha na sun ni pe etwam no ha ye nti emwa mankra no enya concentration founder Emma Sir Chris Foundation enso editudwa ohawa school no enamu aida na koma so beboa enti ye de tie ni se ye be se ye boa students no encourage omo ko bu okra na obo so on twere okọ school be oni book oni pen a wo de be twere bet wo de we manual e be encourage no da na e ba na binum ya mametu binum nti no omo mama no omo beduru a na omo se binum anya school bags na ye be ye crash se na won next time one ma ye charge de bi si aso nyede wunya bi enti eno nti na ba ye mu se etimi ye den etimi ya de kase ese aseye ya won hwe Western Housing eso eguso ebo won hu modern pa se be ya won agencies ahodo won won ye adwuma no obekọ won honsra no won hu se adwuma won mo ye no enam ne kwan so ebi na osofo abedi akire ya won hwe Western Housing so Prince Hamid ama ya wo ye mrahye bedwani ono so ankasa atu no hu asi ho obo apro akomiamia ahodo won ne won ye adwuma ehwe se de adwuma no etie emu haw ene kwan won befa so abo Adom TV kase etwase regulators our Ministry of Works and Housing yako rent control yako ho yeko dem kwafo bebre whatever world pro there obenya kwenya na woko share rent managers na waka wana asem ozamo hon hon mamko hu de doma na whatever bebre ni nya no wonya na won the same time the wombra me fi de ono nyaza obobo hen na obobo da mkwafo no so nti ma share opinion na ohwe da maso ye no de ombo modern na onye nhihye Miss Mobeya obiara orbo ho bi obama na specific time ama ne time so was akọ na enhu long queues ho wasen so aye abefo nhihye ya so bi pede ordinary some current controller onye de onanto ko ho ansana na ma obotum atena no computer do ana watena ne fie ne waye da me nhihye no won wie nti mama on de enyimanyim ya won hwe na won wie na conference ode na enyima ye friend bench 2024 on the 2nd to 4th July yeba bedi nedi no ye wie dem conference na ra yebaba na yakwakwa launch yebo mpede enye vice president order ye can digitalization o de ni modi akoti wo mpa ye ze ne bako na Executive Prostate and Herbal Center ye bie ano enrada wo Madina Estate ya OPD ene dispensary consulting rooms ene ultramodern laboratory nyina so eka ho Penny Kwantrefo eda eye prostate Executive Prostate and Herbal Center no ye Dr. Nuti Fafatechi woni Adom kase di nkomo no wachre emfasodie ene sedie wode insiyo ene opepa ebesoma de hye ewapomdimo. It has a lot of side effects. When you are on a drug, you become impotent. You develop breast. Your voice becomes thin. Prolonged usage of the orthodox, the white man's drug. Now, what brought us in is to say a natural alternative that can solve the problem without all the side effects. That's the issue. So we've developed Prostajoy and Save 500. When you combine them perfectly, you combine it, you'll be able to treat the prostate, reduce the size of the prostate, shrink it
Obechin prostate no to the normal or natural size. Director Onuneda Traditional Medicines Association, Dr. Anastasia Renchi, and so the two just said. Aban ye bebre e de ma wo mo sebi aban ensa sika enfam but aban ma training aban e ma onyansa aban e regulate o ma oncheche no o ma exposure o de bibi tutu ye no na chese wo so we adwuma e koso anu no enti me woje di bebre wo ebibedro nu say yen e say call National Health Insurance Medicines List why na benefit sebi o me nu edro Adwadifo ya womo efia kobi market wo abinchi wo kumase na wonmo twe mumume no kire se dua ye dwiri wonmo shops no ego eya nkronkro bie no nyade se wonmo ebojo so ehun nsem adom kase etwaso pata woman is structure na wo ho na eye say na anonu wo anonu so ho anonu ye nya ni say na say emu kakane ye twa yenya no she to wana dabi wana the way see wana we what war we say wana we emu ewura wana tutu what feel it no what to task papa wana uchimu wana udi umita bomb wana do bibia dey Adom ka se de wan so to fom ete se empanifo adi kan to won kra afinie ansa na nei obabetu wo mu wo sto mienu ha no mi ankasa media mi sister dia na me de ma me ete o ma yie ne manyina fim to pa so bi amaso me o ma kuma se o mo dia no abeja bo so se ha re o mo dia enti se no ese ye ne aye adwuma ha no ese ye nim ba bia ye ko ye bu se ma ye se private person bi na ato se o de be terminal le na ye wo so yo eli iti sa lewe 1 and 2 yi omu bebubu ni nyina ama obi dia terminal iti na eze no ye ni ba bia akọ nti ye besre won mu ka bia wom ene mpanifo a okure mu se omu mra meboa Mr. Bawa Idrisu echem se omu ene de court nkrata akọbọ stores na omu se be omu ni mu de se omu nka no kore court kraton ye ne ne bebo dan wi so busumu wotwini ne nka nim se ebeche se ekurampo no Kokoba wodo ya dihia womote na nakrom ede etu dwafa gata kese bi eda wonmo mpotamu ho no mensi mukra chepani wo adenta eye nkran hai Ebeneza duku ababonten ede nsema to dwache mu se nsem no a adihia tikro no so kekan nya no nokra bia enimu ne mum dede no womo ye wombesi dan no bra no ni tumi se wo so osi won dan ewo ho People's Forum ne ekopia siasa nsemi ebetodwa omobufu ndie ebufu hu because me can say because ebufu enfa solution man ebufu hu papa na o de won ono no ka say ye te no mo feel and mo feel no maton what can say who dan na o ye dedi me from where I sit we write to the Ministry of Works and Housing na Ministry of Works and Housing roads and Works and Housing these are the two agencies that can help us a drain from here to that side. I think it's something that government can look at constructing for us. Omanfo inso edito Adom News in Central for enim say. Omo de call bia say want to me bubu e dan na do so. Mo wo permit. Ya wo permit any permit enya Ghana for yen charters, yen twa light bill. Light bill no so mo de ba ha so mo nim say ha no enka we ye to aba. Ye Ghana for nti some be pamu ye ha some be bubu dan dia. Omo make sure some bubu obi ambesi dan bio because some bubu pom be feel no obi abesi. Call the basa ye be kwa ye here compensation but the way penifo can say omo kasa omo hu ye say nkrofo na omo to vote ma omo na yenso ye tuata stars bebre enti say basa omo be pam ye sana Menya no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de siasa da ye odia emre ne adaje erade hwe so mfa nko na emom koso na ne yentna wo Facebook/Adom TV extra na say YouTube ko no Adom TV tube na wa search dwubade no sade de bonkrata na say online stories no ye kwa baba esima mienu yentwe ho mra na ye ba ye ntoso